kukinguraho ekisika ky'amashanyarazi ekiri kukanga enjojo tulukwe kai. So now I take this opportunity to switch on and launch the Buhindagye UWA electric fence section. Obuyana agamba kutongoza fensi erimu burengwa bwa kilomita 14 bwa waya z'amashanyarazi. Dominic Barize chairperson w'entebe yo kubanza bw'icekeki yagira ngo bworo bibwagire kweze cyanga cyabo abo kugira ngo enyamaishwa zishishe bihingwa byabo bwashesha bwira omubiri nanjye ngo mukire kuko ije myaka yone yitwamara turi kurara hero ejo niyo shonga itumire twa muri kutureba mu ndera zo kunyangarara konke ejo ni manyangu cyaza kubaho nitwe twaza kutandika kugira akabiri nk'abandi turyame habeho ubusingi. Umuringo ngoguma John Vincent Bimbona urumeya wa town council ya Mahoro yasima government abo kubatekatekaho banyuma yo kubarubwire burengwa babona bonesibwe nyamaishwa abantu batwire bine okwetombuita kwa mani kandi no kubonabona kwa mani nangwa n'entasya yo maka ekacendera abana kuzo mu isomero kukacendera nangwa kandi ihangamura with minister na no butabanguko bwa maka bukabaho ahabwe nsongeki bukabaho buta abasaiza ahabwo kurara hero batakurara mu makagabo abakazi kusigara bonka omumazu samutimuzana n'abakazi okuza hero kuza kurinda enyamaishwa kikareta aho butabanguko bwa maka munongo. Ebyo bikiri aho Pontius Zuma uri chief warden w'irindiro ry'enyamaishwa rya Queen Elizabeth asima government abo mu rumogo beito muringo ngo kumwe yahiga abaturage ukorekera kubasika cyona kurebekangu barinda fences. Fence, we should not disturb it. Don't come close to it because it shocks. When they put the power, they switch the power on, you can be shocked very badly. So avoid those areas. This is one of the interventions now I can comfortably say will really help us to address the issue of human-wildlife conflict in this area. Nyakatodorini uryomyeshengero mchara bwa Kitagwenda yahiga abazeire ukorekera kubasika cyona kurebekangu barinda abana babo ngo bataterwa amashanyarazi agariyo mufene aga n'amashanyarazi ligeita haza bacu tukore tuchikunde tubere ntutera orwari nturra ntukora kintu siba nturra ejo zero toches zero chores zero buri chuma bana tebine school fees taro byo kurya mwene vuzera tutwazi ngura hatiya ejo vuzera twakigaruka kugura vuzera nebugoma twakigaruka kora ki bitera konke kindu kwenda kubasaba no kurinda ekitimbeki umuringo ngo kumwe nuru bya mukama uryomyeshengera abo cyangeti yagira ngo kireki ntija kumanikijukwa umatuga abantu ba Mahoro abo kugira ngo baza kutunga habusinge bwanyuma yo kumara ubwire burengwa bateganisibwe nyamaishwa buri mwaka kikumwikira aba ekiro kikuru muri Mahoro yone kibe kiro kikuru abo kuba ejojo zibeza bejojo ebikoko byabe bikoko. Honorable Minister Tom Butime, Minister w'Eby'Oburambuzi mu ihanga yasima umuyobozi w'ihanga His Excellency General Kaguta Museveni abo kushyikiriza byaraganise atiyo nuko kumanyisa abantu betange kingu fence neza kugumiza mu kwitombyanga bindi biri kuteganisibwa enyamaishwa kutalibana muno abo akasumi yakukona abantu nibatalibanizibwa enyamaishwa enjojo kukira muno. Thank the president that what he launched is a continuation, and that's the very launch that has brought us here today at Buhindagye, just to launch the continuation
of the President's electrification program. Tongore kujunanzwa enyamaishwa mu ihanga ita Wildlife Authority yosire nikitaho fence z'amashanyarazi umbyanga bitari bimwe na bimwe ebikuteganisi enyamaishwa mu kugeza okurinda abantu okuteganisi enyamaishwa ezi. Amakuru aga gasha kwa Eric Bwambare aba Sky TV agenshonga.